Okruži slova ispred dva jezika čije je pismo ćirilica: mađarski, albanski, bugarski, slovački, rumunski, makedonski. Tačan odgovor: bugarski, makedonski. Na kraju 8. razreda učenici bi pored poznavanja maternjeg jezika trebali da pokažu znanje iz osnova o jezicima nacionalnih manjina u Srbiji, u Vojvodini. Ovo pitanje nije samo jezičko, nego je više dosta i kulturološko pitanje, u tom smislu što da biste mogli da govorite o različitim jezicima, zaista morate znati i istoriju, pa i geografiju. Jedan od načina kako ćete doći do odgovora na ovo pitanje jeste pre svega da se setite one priče iz 7. razreda o dolasku Slovena u Evropu, kada su otišli na istok, pa je nastao istočno-slovenski jezik, na zapad, pa su nastali zapadno-slovenski jezici, na jug, kada su nastali južno-slovenski jezici. Ako se toga sećate, onda ćete eliminisati mađarski, rumunski i albanski jezik kao neslovenske jezike. Dakle, ostaju vam još slovački, bugarski i makedonski. Ovde bi možda bilo dobro da uključite malo sećanje iz istorije. Bavili ste se sigurno rasprostranjenošću religija u Evropi i tamo negde posle one cepanja hrišćanstva na istočno i zapadno, ostalo vam je da je zapadno hrišćanstvo ima sedište u Rimu, a istočno hrišćanstvo u Vizantiji. U tom smislu sve što pripada zapadu je latinično, a sve što pripada istoku je ćirilično. Sad, ako znamo da je Slovačka se nalazi tamo negde između Poljske, Češke, Austrije, dakle na zapadu, onda pretpostavljate da piše latiničnim pismom. Bugarska i Makedonija nalaze se dole ispod Srbije i dakle na istoku su, i onda je prirodno da pomislite da su u ćiriličnoj zoni. Osim toga, sigurno ste putovali u Grčku, na more, možda i u Bugarsku, pa ste možda gledali i saobraćajne znake u Makedoniji ili u Bugarskoj i mogli ste da vidite da su napisani ćiriličnim pismom. Dakle, tačni odgovori su makedonski i bugarski.